ka Sorkar Meghalaya bat ka donbosco media network kila penlong ya ka Jingkmen Pdiang Burom ya ka Jingkmen Bthei jong Samla Kitkupar Nongsiej na ka Jingkmen ha ka Lumpung Yakob World Championships of Performing Arts arhajar arpuh Rio ka balalong ha Las Vegas USA. Kibahi nga sembat kinong yalam ka dbmn kiralit tan nanti yaw ni usamla na do ka lingsun Guwahati. Kadba ka Sorkar Meghalaya kala Pdiang Burom bat senran yaw ni usamla na do Interstate Bus Terminus ISBT Mauyong Rim ha do Kendailat. Mentah kesengi arpusan tarik naitung ke Shillong kala Bthei da ka Jingkmen ha ka Jingkmen ra Burom usamla Kitkupar ya ka Meghalaya bat kari India barok away da ki medal na ka W Copa Las Vegas USA. Haka Jingkmen Pdiang Burom bala penlong dekat Sorkar Meghalaya lingba katenat Sports and Youth Affairs bar ka dbmn ha Kendailat uravan padar Michael Makri SDB Director dbmn ula Pdiang Burom yaw ni usamla Kitkupar ya uba payawar Nongbri Acting Director Sports and Youth Affairs ya ki Kitkupar ki bahayi ngasem dia baro ki lok ki jorjong ni usamla ya ki la Bthei Khubor bat ki Samla ki bala poisha kani ka Jingkmen Pdiang Burom ha kani ka Jingkmen Lapen lung mensiem de kijing ruai jong ke hybrid Chavinia ling do maunai kum uklur kabala job ya kijing kop ruai surgun ut season 1 barshaki klur bala ruai de ka Sheliva en jerwa kabala job ha kijing kop ruai surgun ut season 4 ka dbmn kadang pen kreat mentai ya ka Sheliva ban ya kun ha kijing kop Britain's Got Talent ha ubanai risau mentau snem uba paya war Nongbri ha ka Jingkren ulapan pau ka Jingkmen lang ya ka jing job jong usamla Kitkupar ubala tur ya ka Bthei ba ban pen pau ya la ka sap ka phong ba kerpang ula ai ka jing khublei ngungu ba kerpang ya u padar Michael Makri ubala beten lenti ya ki Samla ka ni ka than ban keu sha clear ka nam lapan wa ya ka Jingkmen lang de ki kentien khublei ngungu ya baro da uravan padar Michael Makri. The World Championship of Performing Arts. There, hakasngi kanlong kasngi kabansa Jingkmen mau hak history jong jela. Rồi các bạn đi vào mà tiên về senior member jungi ben Pdiang yaw sinti was special. Badi yaw kiet kan pengor de member jungi ru ben Pdiang ya kaskav ha ukit. Now kit shall kiet. Ini ka lamprang ke bakila ai ini ka klip mat banjang so bahai ni upun dap sirang jong kene ka jelabi je jungi ngayang hang ni hak keteng jong donbosco media banjang so baha ya pi baro ki dong kersan jong ukit kerpange ni don yai sarpaya i Bthei acting director jong ka Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya. Wat ha Jingkmen kam jung i kemaru mentah kasni kadon ka Subrata Cup final hapo polo ha jing kerpat junga i krui benuan sene nakata katau ko perlok ije i ngene ya jing i jong kine ki nong penyait jong ka Sorkar ki kena semua jungi dah ba i pelai ya ka por benon nangkat ang ne kepat jungi natra ini penai play i dah ka bengi tapti welcome ba paya ngakepat i Samla ki dong tre jungi ki starting ni donbosco media Mungkin sumbaharu ya ai bakupar dia. Ai bateri. Next. Tak pernah berkabar hangga jing thos niu kisah men sim kariu sa
วันบูดอยู่ท้องเวลาวันละวันกี่จริงโดนเล่นเสียก็จะ snow in ก็วันเวอาประเทศบ้าดังสัตดังจริงยาเลตัวยังสูงชายก้มโคลดสาเหตุหนึ่งกี่จริงยาเลตัวยังคอย Lagi sogedan Bakuma bora bodonon Ban buen gijing buen Bawan bu Bakirud bahau-hau Naya smoky jing Ilmu nai, Samla, berwai mentan. Yang saya pilih ini kinong job. Ngira sukumen cipu ne, apabila menai, kencing rai terpang mentan. Dengan bentai iba kin. It gives me great pleasure to join this program today in honoring one of Meghalaya's brightest young talents. On behalf of the Department of Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya, I extend my heartfelt congratulations to Kitkupar Nongsiej on his outstanding achievement at the 28th World Championships of Performing Arts 2026 in Las Vegas, USA. Congratulations, Bakit. Kalau ke Khuborjylla Sukumen Cibun antai om tangi kinong yalam jumpi antai wat yangi kinong penyat nak benta ka roi ka par ki kena Samla kan ka dong Bthei pada Khuborjylla ibor kawai. Being among the top 5 panelists in the vocalists of the world, winning 3 gold medals, 2 bronze, and receiving the first place scholarship award is a remarkable accomplishment in itself. You have brought pride to Meghalaya. Pilawan yalam yaka kay ka basno tanak yaka jela jungi. Bat ngi kermen ba pindang ya ceprang. Bat pindang yai job. Bat pindang yai ra ka Burom yaka ri ba jat penriu jungi. Kitkupar journey proves that talent, when matched with hard work and determination, can take a young person from a small village in Kinchi, in Meghalaya, to the international stage. We are especially proud that he participated in the Chief Minister Youth Engagement Program. Bat ikong ban ai min siem ni kun ba kin be ka thong ba ki kwa ba nga kin shlori baro khoi ki kimi ki paro ba kin buat ya ni ka tinjat ka ba nakaliang jui ba ai ban be ikong ru kile. My appreciation extend to the people of Kinchi village for their warm send-off and unwavering support to every mentor, teacher, friend and well-wisher who stood by him. Kitkupar, today you are more than a champion. You are an inspiration. Ban in keteng paksa kanam, what
Pada deserve ke singkap di keberjam nama dia mai berterai hitam dan penlang tembak penlang yang kecil ke pemerintah. Aku peningkong yang semua aimu iublay ubala darakan bagi hadu kene ke klimat ke pemerintah. Bat kumjuru ngasmua ai kublay ya i sapaya i sababi walang bat i membrida ibala kibalaya dan dekat lang bat ni hakene ka no pa jong kene ke sni kajing dan jong pi ka pendap ka penkemen ne kemensiam jong ha te bat ngamla ru kham da ai kublay ya ka donbosco media network ling ba jong i father Michael Makri ya ka jingtrish tom ke jong ki de maki kibalong ka kemi kanang prat lenti yang kat hadu bangan poi hadu kene ke benta ka pemerintah te ngamdon ne ban ai pi pada te Beri ubli nang yai kerku ya pi na kawai kapor kawai pat kenang ba pinang la ban yai tre ya kam kenang ba pinang la ban sei ki samla ki ban mi khamat ya kari ke jongi komba manga ngala deb ya gani ke bentah te ngasoban ai kubli shibon eru ya ki bahaya ngasam ki jonga ki paralok ki parajor ki bala one show yang ana na Guwahati airport te Ngamso la pan mudur ma bangan yo ya kan ka jingjok nomor hapur bangalit sateiru ka competition kalong ka ba top ha kalong ka ba e wa nomor ba ki participants ki bawan kemod ki la de ki ba tebit sudah na ki henry putri kiri te ngang simenta haka vocal nama ki dan buan ki competition ki dan ki basyat ki barwai ki batem dengan ngade hak barwai te porbang ila poi sate ila pe ki we bagi ruai kamu ipai lo yang aan ipat longra yo ipat longra te tama nanti bra ubli dan maka jang plan mo ngayo rung hakasemi te hakasemi ru ni habia compete biang ngayo rung sendan haka top 5 te ngatrai gini ki baro kim dai ki ba ni itmu ma ki ba ublei utmu na kamata jonga te nga smo kemen bang ngapoi syaka top 5 jong ka vocalist of the world haka world championship of performing arts haka jing sisa tang bang alayo man represent ya kari ya ka jala ya ka Shillong la jong ni ngala smo bang along lupa utau nongjob Andre bangan poi kat hadu ka final ka top 5 but artily ki bronze lightly ki gold kemun ngala snow ngahop ong I am proud of myself I am proud shisha te kani ka jingjob jonga kamdire tang ka jingjob jonga kadi ka jingjob jong nilang barok ki bay dan hande na ka jing ai ben sim ka jong pi da ka jing tin leti ke jong pi da ka jing kersan ke jong pi ki bahaya ngasan ki paralok ki parajor ki jing duai na kamta jonga kamot ublei usngap ikini ki jing duai ki jongi Some people live for the fortune, and some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that physical things define what's within, and I've been there before. That our lives are born so full of the superficial, and some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you,
matter, and what good would it be with no one to share, with no one who truly cared for me? And some people want it all, but I do, with nothing in it. Presentation day to compare this. Gula ni bantu dan lagi kejuruan ni Hakani ka World Championship Performing Arts kidan ki competition kamu kijang ki category kidan ki dancers, ki instrumentalists, singers, ki actors, modeling gitu. Dia ngapa dia ngade haka vocalist kan. Dia vocalist dulu kamu kidan lah kajong kajen. Deng kijang gospel, country, western. Dengan apa dengan choose santali kan? Santali dengan cok ini kan? di small benda boleh saya jengkun lah joki banyo yang boleh Kanto kasi bang arwah final. Haji Shah ngalak liu hama, ngalak kermen bangan kuai syarat hong. Andre agak tu kasi korban benar result ngalak di dan hijing diau. Ang haka award ceremony pada bagi pemenang haka kategori jenis ini yang naiki gold, bronze, ngalak komen. anong ini sama ba kadan na ang kasi bakla yung banjit yung chikuay kasi banjit ako na po Hawa, ngate mamdaman ko banjit di Jiruan. Apor mga pweste ko mga omenay upay ang mga baklong na amar ba Jiruan so nga Jiruan so ko yang makikinang banjit di Jiruan mo na banjit. Ang mga pare sugun may kato ka pangalaman kire mga ali ito. Manhapan ng positive ko kaya lagi. Pagkatalo.